Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Urmatlı musulman bir toğanlar, бұл dünyada Allah'a жаққан, жақшы адам болып жашашты Құдай Тағаладан сұрайлы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ve sellem'den qaysı adam жақшы дегенде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ve sellem Ahabbun nasi ilallahi anfa'ukum. Allah Tağalaға ең жағымды, ең сөйкімді адам адамдарға пайдалы болғаны. Ve ahabbul amali ilallahi azza ve cel. Emi Allah Tağalaға ең жаққан iş sururun tudkhiluhu ala muslimin. Bir musulmandın жүрегіне қуаныш киргизүү Allah Tağalaға ең жаққан iş deydi. Andan keyinki av takshifu anku kurbatan, же болбосо bir кыйынчылыкка учураган адамдын кыйынчылыгына жардам берип коюу. Ау тaqdi anku daynan, же болбосо bir карызга батып көзү жалдырап турган адамдын карызынан кутултуп коюу. Ау tatrуда anku ju'an, же болбосо курсагы ач, курсагын тойгуза албай аткан адамдын курсагын тойгузуп коюу. Бул Алла Таалага эң жаккан иш деген. Hadistin ulandısında vali an amşiye ma'a ahil muslimin fi hacetin ahabbu ilayya min an a'tafika fil mescidi şahron. Bir musulman adamdın jardam berem dep, oşonun muhtaçdığım bütüröm dep barıp koyu, bir meçitte bir ay tınbay i'tikaf kılıp ibadat kılganга karaganda men üçün jakşıraak deydi. Bir ay bir yerde oturup alıp meçitin içine girip tınbay namaz okup, tınbay oroza tutup, tınbay zikir kılganга karaganda bir musulmandın muhtaçdığın çeçemdep oşonu göstöy basıp koygonum men üçün süykümdürөөк деген. Urmatlı bir toğan, bul dünya kıska dünya eken, bir-biribizge jardamdaşıp, bir-biribizdi konoktop, bir-biribizdi sıylaşıp, bir-biribizдің batağızdı alıp dünya geçirişti. Allah Tağalam nasip kılsın.